Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Komisiyo y'amatora muri Tanzania yatangaje ko Madame Samia Suluhu wari usanzwe ari perezida watsinze amatora ya perezida yabaye kuwa gatatu agira amajwi hafi 98% mu gitondo cyo kuwa gatandatu ubwo yatangazaga ibyavuye mu matora. Umukuru wa komisiyo y'amatora Jacob Mwambegere yavuze ati nangaje ko Samia Suluhu yatsinze amatora ya perezida ahagarariye ishyaka rya Chama cha Mapinduzi. Umukuru wa komisiyo y'amatora yavuze ko Samia yatowe n'abantu miliyoni hafi 31.9 bangana n'amajwi 97.6% mu matora yitabiriye ku kigero kiri hafi 47% by'abantu miliyoni 37.6 biyandikishije gutora. Abakurikiranye hafi amatora yo muri Tanzania mu mahanga bagaragaje impungenge bavuga ko batewe no kuba tarabaye mu mucyo ndetse n'imvururu zabaye henshi mu gihugu. Amakuru avuga ko ziciyemo abantu barirwa mu magana naho abandi barirwa mu magana barakomereka. Bijyanye n'ibi byatangajwe na komisiyo y'amatora, perezida w'imyaka 35 yitezwe gutegeka Tanzania kuri manda ya kabiri y'imyaka 5. Imyigaragambyo yarakomeje kuwa gatanu ubwo abigaragambye biganjemo urubyiruko bamaganaga amatora bavuga ko afifitse. Ishyaka Chama cha Mapinduzi Samia arimo rimaze imyaka hafi 50 ku butegetsi yayigitezwe na benshi gutsinda amatora n'amajwi menshi cyane. Abatavuga n'ubutegetsi bakomeye byaga guhatana nawe byanyabyo. Umwe yarafunzwe aregwa ubugambanyi, ikirego hakana, undi yanyurwa kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike zishingiye ku mategeko. Ibi byatumye amashyaka arwanya ubutegetsi ashinje leta kubangamira demokarasi bye leta yakana. Amashyaka mato cyane 16 muri yose nta rimwe ufite amateka yo gushyikirwa cyane n'abaturage niyemerewe guhatana na CCM. Aya matora yaranzwe imyigaragambyo irimo urugomo mu bice binyuranye bya Tanzania guhera ku munsi w'amatora kuwa gatatu. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Chadema ryavuze ko abantu bagera kuri 100 biciwe mu gukozanya n'abashinzwe umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania bwibise ko ari ibimenyetso byo kwizerwa by'uko abantu nibura 500 bapfuye mu birwa bya Zanzibar bifite ubwigenge bucagase bitora leta yabwo bwite na perezida wabyo bwite Hussein Mwenye wa CCM ari nawe perezida uri ku butegetsi yatsinze amatora n'amajwi hafi 80%. Perezida Samia yageze ku butegetsi 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rwe yasimbuye perezida John Pombe Magufuli yarabaye vice perezida. Mu ntangiriro Samia yashimiye kudohora ikandamizwa ryo muri politike ariko kuva icyo gihe urubuga rwa politike rwarafunganye. Ubutegetsi bwe bushinjwe kwibasira bunenga bubinyuje mu kubata muri yombi no kubashimuta. Hanyuma ariko ishyaka rya mbere rikomeye mu yarwanya ubutegetsi muri Tanzania riva ko abantu barirwa muri magana bishwe muri Tanzania mu gihe cy'iminsi 3 y'imyigaragambyo yakurikiye amatora rusange yabaye kuwa gatatu. Umubare wapfuye ugenda unyurana ndetse ko umurongo wa internet waragaritswe mu gihugu hose bituma bigorana kugenzura imibare. Mu gihe umuvugizi w'ishyaka Chadema rirwanya ubutegetsi yabwiye ibiro makuru by'Abafaransa AFP ko abantu bagera kuri 100 biciwe mu gukozanya n'abashinzwe umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania yabwiye BBC ko ari ibimenyetso simusiga byo kwizerwa by'uko abantu nibura 500 bapfuye. Leta ya Tanzania yashatse gupfobya iki kigero cy'urugomo ndetse abategetsi bongereye igihe cy'umukwabo, no kuvuga igihe abantu bagomba ko bageze mu ngo zabo mu rwego rwo guhosha imvururu. Aha ni imyigaragambyo yaranzwemo urubyiruko rwiraye mu mihanda mu mijyi inyuranye yo muri Tanzania mu kwamagana amatora ubona ko afifitse. Abigaragambye bashinje leta kubangamira demokarasi kubera kuburizamo abategetsi bakomeye barwanya ubutegetsi. Umwe ari muri gereza undi yabujijwe kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike, bityo rero byongera amahirwe perezida Suluhu yo gutsinda hamwe n'ishyaka ari muri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi. Imyigaragambyo yarakomeje kuwa gatanu mu gihe abigaragambye mu mujyi wa Dar es Salaam uri ku cyambu birengagiza kuburirwaho n'umukuru w'ingabo ngo hagarika imvururu. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Tanzania Mahmoud Kombo Thabit yavuze ko urugomo ari ibintu bike byabaye ahantu hamwe na hamwe ndetse yavuze ko bashinzwe umutekano bihutiye cyane kugira icyo bakora kandi mu buryo bushimitse mu gukemura ibi bintu. Yabwiye ikiganiro cyo kuri televiziyo ya BBC cyitwa BBC Focus on Africa ati turimo gukomeza kwakira amakuru y'imitungo yashenywe cyangwa se yangijwe. Yongeye ko guhagarika umurongo wa internet byari ngombwa mu rwego rwo guhagarika ukwangiza nkuko no kurokora ubuzima bw'abantu. Byaragoranye ku banyamakuru n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu kugenzura amakuru y'imfu ndetse n'ibitaro bikomeje kwanga gutanga amakuru yibajijwe ku bapfuye n'abakomeretse. Umwe mu bakora mu bitaro by'i Dar es Salaam yabwiye BBC ko kuva kuwa kane ibyo bitaro byarengeye ubushobozi kubera bapfuye n'abakomeretse ndetse ko no muri byinshi mu bitaro bya leta byo muri uwo mujyi ariko ibintu bimeze. Amakuru ava ko urukiro bw'imirambo bwuzuye. Umunyapolitiki umwe muri Chadema yavuze ko afite ubwoba ku buzima bwe kuko amatsembatsemba akorwa mu masaha y'ijoro mu gihe nta muntu n'umwe uba ariho kuba inkuru. John Kitoko umuyobozi muri Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse nawe umuhanga yabwiye ikiganiro cya BBC cyitwa News Hour atabashinzwe umutekano no gushakisha abategetsi bacu bose ndetse bamwe byabaye ngombwa ko bava mu gihugu. Aba bantu barica nta kubihanirwa. Yongeye ati dukomeje guhangayikishwa no kuba ibihe byegereje amatora byaranzwe n'itotezwa, ubushimusi no gutera ubwoba abategetsi batavuga n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abakozi b'umuryango utariye leta. Umuryango w'Abibumbye ni wasabye abashinzwe umutekano muri Tanzania kwirinda gukoresha imbaraga zitari ngombwa ndetse ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'Ubwongereza, Canada na Norvege basohoye itangazo bahuriyeho bashishikariza abategetsi gukorana ukwigengesera kwinshi cyane gushoboka no kubariza ubwisanzwe bwo kuva
umuntu atekereza. Ibiro ntaramakuru AP byatangaje ko abarwanya ubutegetsi muri Zanzibar bavuze ko habaye uburiganya bwinshi cyane mu matora yaho. Amakuru avuga ko bamukerarugendo bari kuri ibyo birwa baheze ku kibuga cy'indege mu gihe imyigaragambyo hamwe n'uguhagarika internet hakurya byatumye ingendo z'indege zitinda. Perezida Samia yageze ku butegetsi 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli yarabaye vice perezida. Mu ntangiriro Samia yashimiye kuduhura ikandamizo ryo muri politike, ariko kuva icyo gihe urubuga rwa politiki rwarafunganye. Ubutegetsi bwo bushinjwa kwibasira babunenga bubinyujije mu kubata muri yombi no kubashimuta. Hari abatavuga n'ubutegetsi babiri bakomeye muri Tanzania bagomba guhatana barimo Tundurusi wa Chadema uri muri gereza ku birego by'ubugambanyi birego hakana na Ruhaga mu mpina w'ishyaka ACT Wazalendo, ariko uyu nawe yarahejwe ku mpamvu za tekinike zijyanye n'amategeko. Amashyaka mato cyane 16 muri yose nta na rimwe rifite amateka yo gushyigikirwa cyane n'abaturage niyo yemerewe guhatana na CCM. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitsiko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko iryo F7 na leta ya Kongo Kinshasa bigiye gushyira abandi mahame biganisha ku masezerano azasoma mu byiciro bitanu. Biteganyijwe ko amahame azashyirwa umukono mu cyumweru gitaha nyuma y'ibiganiro bimaze hafi ukwezi bihuriza intumwa z'imane zombi muri Qatar. Guverinoma ya Qatar yibutse gushyikiriza F7 na leta ya Kongo umushinga mushya w'amasezerano y'amahoro, ariko hari ingingo impande zombi zitarumvikanaho. Birimo ko rikomeza kugenzura ibice ririmo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. F7 turagaragaje ko izaguma muri ibyo bice kandi ko izashobora kuhindura umutekano kurusha uko leta yabikora. Leta nayo yatsimbariye ku busugire bw'igihugu isobanura ko yonyine amategeko yemerera kubigenzura. Nubwo itariki ya 14 Ukwakira F7 na leta ya Kongo byagira amasezerano yo gushyira urwego ruhuriyeho ruzajya rugenzura ibarizwa ry'agahenge, impande zombi ziracyashinjanye ubushotoranyi. F7 turamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za Kongo ziri kugaba ibitero by'indege z'intambara drone n'imbunda nini mu bice genzura, nazo zisobanura ko ku rugamba atari muri Kiliziya aho umukirisa asabwa gutega umusaya w'ibumoso mu gihe akubiswe urushyi kw'iburyo. Impande zombi zemereje kurekura imfungwa zitegura komite mpuzamahanga y'umuryango kuri waruje kuzazifasha kumenya aho zihereye no kuzerekanya, ariko kugeza hari zirengero ryazo zitaramenyekana. Iriho ryibutsa umuhuza ko ryemeye kurekura abasirikare ba leta ya Kongo barenga 300 babaga mu bice rigenzura, ariko itararekura n'imwe mu mfungwa 700 yifuza ko zirekurwa zirimo abanyamuryango baryo. Leta ya Qatar yarateganyije ko amasezerano ya Kongo Kinshasa na F7 azasinywa mu ntangiriro za Kanama uyu mwaka, ariko ntibyashobotse. Amatangazo atangwa n'impande zombi agaragaza ko hakiri imbogamizi nyinshi zo gukemura. Hagati aho mu gihoza ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange yatangije inama ngishanama zitandukanye mu mwaka ushize ateganya gushyira urubuga rwe rwa politiki rushya Sovora RDC. Moise Katumbi n'ishyaka rya Ensemble pour la République ntibashishikajwe no kwifatanya n'uyu mutwe wirutse gutangirizwa i Nairobi. Ubwo yabazwa ku bijyanye no kubura mu nama yashingiyeho uyu mutwe Sovora RDC, Christian Mwandu umudepite ku rwego rw'igihugu akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka rya Katumbi yavuze ko uyu muryango wanze kwishora mu mushinga wewe na Joseph Kabila nk'uko bitangazwa na Media Congo. Kadomoneke Christian Mwandu yatangarije aho zari umukuru w'igihugu ati Ensemble pour la République ntabwo ari wago igomba gukurikira locomotive. Aya magambo yemeza ko hakiri umwuka mubi hagati ya Katumbi na Kabila nubwo ari icyizere cy'ubwiyunge. Amakimbirane yavutse hagati ya Katumbi na Kabila hagati ya 2016 igihe Katumbi yabuzwa guhatanira umwanya wa perezida. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika twashinzwe umutekano muri Uganda bari kurwa iperereza ku gitero cyagabwe muri kirere rwo kuwa gatandatu ku kiriro cya polisi kiri mu karere ka Kasese, aho abantu bitwaje intwaro barimo n'abari bafite imihoro bateye icyo kigo barasa ndetse batwika inzu imwe y'abapolisi. Nk'uko byatangajwe na New Vision ivuga ko abagizi ba nabi 4 barashwe bahita bitaba Imana, abandi barakomereka, 5 bafatwa n'inzego z'umutekano bakiri bazima. Iperereza ryakomeje kugira ngo menyekane aho abantu bakomoka n'impamvu y'iki gitero cyagabwe ku kigo cya polisi. Umuvugizi wa polisi ya Uganda yatangaje ati turemeza ko abayitero ku kigo cyacu cya polisi kiri muri Kasese abakekwa 4 barashwe bahita bapfa, abandi 5 bafashwe kandi barimo kubazwa. Iperereza rirakomeje. Uretse ibyo mu kirere rw'uyu munsi humvikanye urusaku rw'amasasu muri bundi buryo ahagana mu birometero 100 uvuye muri Kasese, aho inzego z'umutekano zavuze ko ari abateye bakekwa kuba baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe basirikare yavuze ati twese dukaze ingamba z'umutekano kandi turi kugerageza guhangana n'iki gitero mu buryo bwihuse. Ibitero byo byongeye guteza ubwoba mu baturage baturiye imbibi z'uburengerazuba bwa Uganda aheruka kugabwa ibitero byinshi n'umutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo polisi itaremeza ko ibitero bifitanye isano n'uyu mutwe, uburyo byakozwe mu gihe kimwe no mu turere dutandukanye ngo burerekane uburyo busanzwe bukoreshwa na ADF mu bitero byayo bya kera. Komisiyo y'amatora muri Tanzania yatangaje ko Madame Samia Suluhu wari usanzwe ari perezida watsinze amatora ya perezida yabaye kuwa gatatu agira amajwi hafi 98%. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu ubwo yatangazaga ibyavuye mu matora, umukuru wa komisiyo y'amatora Jacob Zimwambegere yavuze ati nangaje ko Samia Suluhu yatsinze amatora ya perezida ahagarariye ishyaka rya Chama cha Mapinduzi. Umukuru wa komisiyo y'amatora yavuze ko Samia yatowe n'abantu miliyoni hafi 31.9 bangana n'amajwi 97.6% mu matora yitabiriye ku kigero kiri hafi 47% by'abantu miliyoni 37
6 biyandikishije gutora. Abakurikiranye hafi amatora yo muri Tanzania mu mahanga bagaragaje impungenge bavuga ko batewe no kuba atarabaye mu mucyo ndetse n'imvururu zabaye henshi mu gihugu. Amakuru avuga ko ziciyemo abantu barirwa mu magana naho abandi barirwa mu magana barakomereka. Bijyanye n'ibi byatangajwe na komisiyo y'amatora, perezida w'imyaka 65 yitezwe gutegeka Tanzania kuri manda ya kabiri y'imyaka 5. Imyigaragambyo yarakomeje kuwa gatanu ubwo abigaragambye biganjemo urubyiruko bamaganaga amatora bavuga ko afifitse. Ishyaka Chama cha Mapinduzi Samia arimo rimaze imyaka hafi 50 ku butegetsi yahigitezwe na benshi gutsinda amatora n'amajwi menshi cyane. Abatavuga n'ubutegetsi bakomeye byaga guhatana nawe byanyabyo. Umwe yarafunzwe aregwa ubugambanyi, ikirego ahakana, undi yanyurwa kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike zishingiye ku mategeko. Ibi byatumye amashyaka arwanya ubutegetsi ashinje leta kubangamira demokarasi bye leta ihakana. Amashyaka mato cyane 16 muri yose nta rimwe ufite amateka yo gushyikirwa cyane n'abaturage niyemerewe guhatana na CCM. Aya matora yaranzwe imyigaragambyo irimo urugomo mu bice binyuranye bya Tanzania guhera ku munsi w'amatora kuwa gatatu. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Chadema ryavuze ko abantu bagera kuri 100 biciwe mu gukozanya n'abashinzwe umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania bwibise ko ari ibimenyetso byo kwizerwa by'uko abantu nibura 500 bapfuye mu birwa bya Zanzibar bifite ubwigenge bucagase bitura leta yabwo bwite na perezida wabyo bwite Hussein Mwinyi wa CCM ari nawe perezida uri ku butegetsi yatsinze amatora n'amajwi hafi 80%. Perezida Samia yageze ku butegetsi 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rwe yasimbuye perezida John Pombe Magufuli yarabaye vice perezida. Mu ntangiriro Samia yashimiye kudohora ikandamizwa ryo muri politike, ariko kuva icyo gihe urubuga rwa politike rwarafunganye. Ubutegetsi bwe bushinjwa kwibasira abunenga bubinyujije mu kubata muri yombi no kubashimuta. Hanyuma ariko ishyaka rya mbere rikomeye mu yarwanya ubutegetsi muri Tanzania rivuga ko abantu barirwa muri 100 bishwe muri Tanzania mu gihe cy'iminsi 3 y'imyigaragambyo yakurikiye amatora rusange yabaye kuwa gatatu. Umubare wapfuye ugenda unyurana ndetse ko umurongo wa internet waragaritswe mu gihugu hose bituma bigorana kugenzura imibare. Mu gihe umuvugizi w'ishyaka Chadema rirwanya ubutegetsi yabwiye ntaramakuru by'abafaransa AFP ko abantu bagera kuri 100 biciwe mu gukozanya n'abashinzwe umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania yabwiye BBC ko ari ibimenyetso simusiga byo kwizerwa by'uko abantu nibura 500 bapfuye. Leta ya Tanzania yashatse gupfobya iki kigero cy'urugomo ndetse abategetsi bongereye igihe cy'umukwabo, no kuvuga igihe abantu bagomba ko bageze mu ngo zabo mu rwego rwo guhosha imvururu. Ahani imyigaragambyo yaranzwemo urubyiruko rwiraye mu mihanda mu mijyi inyuranye muri Tanzania mu kwamagana amatora rubona ko afifitse. Abigaragambyo bashinje leta kubangamira demokarasi kubera kuburizamo abategetsi bakomeye barwanya ubutegetsi. Umwe ari muri gereza undi yabujijwe kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike, bityo rero byongera amahirwe perezida Suluhu yo gutsinda hamwe n'ishyaka arimo ari ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi. Imyigaragambyo yarakomeje kuwa gatanu mu gihe abigaragambye mu mujyi wa Dar es Salaam uri ku cyambu birengagiza kuburirwaho n'umukuru w'ingabo ngo bahagarike imvururu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania Mahmoud Kombo Thabit yavuze ko urugomo ari ibintu bike byabaye ahantu hamwe na hamwe, ndetse yavuze ko bashinzwe umutekano bihutiye cyane kugira icyo bakora kandi mu buryo bushimitse mu gukemura ibi bintu. Yabwiye ikiganiro cyo kuri televiziyo ya BBC cyitwa BBC Focus on Africa ati turimo gukomeza kwakira amakuru y'imitungo yashenywe cyangwa se yangijwe. Yongeye ko guhagarika umurongo wa internet byari ngombwa mu rwego rwo guhagarika ukwangiza nkuko no kurokora ubuzima bw'abantu. Byaragoranye ku banyamakuru n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu kugenzura amakuru y'imfu, ndetse n'ibitaro bikomeje kwanga gutanga amakuru yibajijwe ku bapfuye n'abakomeretse. Umwe mu bakora mu bitaro by'i Dar es Salaam yabwiye BBC ko kuva kuwa kane ibyo bitaro byarengeye ubushobozi kubera abapfuye n'abakomeretse, ndetse ko no muri byinshi mu bitaro bya leta byo muri uwo mujyi ariko ibintu bimeze. Amakuru ava ko urukiro bw'imirambo bwuzuye. Umunyapolitiki umwe muri Chadema yavuze ko afite ubwoba ku buzima bwe kuko amatsembatsemba akorwa mu masaha y'ijoro mu gihe nta muntu n'umwe uba ari wo kubara inkuru. John Kitoko umuyobozi muri Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse nawe umuhanga yabwiye ikiganiro cya BBC cyitwa News Hour ati abashinzwe umutekano no gushakisha abategetsi bacu bose, ndetse bamwe byabaye ngombwa ko bava mu gihugu. Aba bantu barica nta kubihanirwa. Yongeyeho ati dukomeje guhangayikishwa no kuba ibihe byegereje amatora byaranzwe n'itotezwa, ubushimusi no gutera ubwoba abategetsi batavuga n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abakozi b'umuryango utariye leta. Umuryango w'abibumbye ni wasabye abashinzwe umutekano muri Tanzania kwirinda gukoresha imbaraga zitari ngombwa, ndetse ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'Ubwongereza, Canada na Norvège basohoye itangazo bahuriyeho bashishikariza abategetsi gukora no kwigengesera kwinshi cyane gushoboka no kubariza ubwisanzure bwo kuva icyo umuntu atekereza. Ibiro ntaramakuru AP byatangaje ko abarwanya ubutegetsi muri Zanzibar bavuze ko habaye uburiganya bwinshi cyane mu matora yaho. Amakuru avuga ko ba mukerarugendo bari kuri ibyo birwa baheze ku kibuga cy'indege mu gihe imyigaragambyo hamwe no guhagarika internet hakurya byatumye ingendo z'indege zitinda. Perezida Samia yageze ku butegetsi 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli yarabaye vice perezida. Mu ntangiriro Samia yashimiye kudohora ikandamizo ryo muri politike, ariko kuva icyo gihe urubuga rwa politiki rwarafunganye. Ubutegetsi bwo bushinjwa kwibasira abunenga bubinyujije mu kubata muri yombi no kubashimuta. Hari abatavuga n'ubutegetsi babiri bakomeye muri Tanzania bagomba guhatana barimo Tundurusi wa Chadema uri muri gereza ku birego by'ubugambanyi biri guhakana na Ruhaga umupina w'ishyaka ST Wazalendo, ariko uyu nawe yarahejwe ku mpamvu za tekinike zijyanye n'amategeko. Amashyaka mato cyane 16 muri yose nta na rimwe rifite amateka yo gushyigikirwa cyane n'abaturage niyo yemerewe guhatana na CCM.
nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko ururyo F7 na leta ya Kongo Kinshasa bigiye gushyira abandi mahame biganisha ku masezerano azasoma mu byiciro bitanu. Biteganyijwe ko amahame azashyirwa umukono mu cyumweru gitaha nyuma y'ibiganiro bimaze hafi ukwezi bihuriza inka z'imane zombi muri Qatar. Guverinoma ya Qatar yibutse gushyikiriza F7 na leta ya Kongo umushinga mushya w'amasezerano y'amahoro ariko hari ingingo impande zombi zitarumvikanaho birimo ko rikomeza kugenzura ibice ririmo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. F7 turagaragaje ko izaguma muri ibyo bice kandi kuzashobora kuhindura umutekano kurusha uko leta yabikora. Leta nayo yatsimbariye ku busugire bw'igihugu isobanura ko yonyine amategeko yemerera kubigenzura. Nubwo itariki ya 10 y'ukwakira F7 na leta ya Kongo byagera amasezerano yo gushyira urwego ruhuriye ruzajya rugenzura iyoherezwa ry'agahenge, impande zombi ziracyashinjanye ubushotoranyi. F7 turamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za Kongo ziri kugaba ibitero by'indege z'intambara drone n'imbunda nini mu bice genzura, nazo zisobanura ko ku rugamba atari muri Kiliziya aho umukirisa asabwa gutega umusaya ibumoso mu gihe akubiswe urushyi rw'iburyo. Impande zombi zemereje kurekura imfungwa zitegura komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge kuzazifasha kumenya aho ziherereye no kuzerekanya, ariko kugeza hari zirengero ryazo zitaramenyekana. Iriho ryibutsa umuhuza ko ryemeye kurekura abasirikare ba leta ya Kongo barenga 300 babaga mu bice rigenzura, ariko bitararekura n'imwe mu mfungo 700 yifuza ko zirekurwa zirimo abanyamuryango baryo. Leta ya Qatar yarateganyije ko amasezerano ya Kongo Kinshasa na F7 azasinywa mu ntangiriro za Kanama uyu mwaka, ariko ntibyashobotse. Amatangazo atangwa n'impande zombi agaragaza ko hakiri imbogamizi nyinshi zo gukemura. Hagati aho mu gihoza ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange yatangije inama ngishanama zitandukanye mu mwaka ushize ateganya gushyiraho urubuga rwe rwa politiki rushya Sovora RDC. Moise Katumbi n'ishyaka rya Ensemble pour la République ntibashishikajwe no kwifatanya n'uyu mutwe urutse gutangirizwa i Nairobi. Ubwo yabazwa ku bijyanye no kubura mu nama yashingiyeho uyu mutwe Sovora RDC, Christian Mwanda umudepite wo ku rwego rw'igihugu akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka rya Katumbi yavuze ko uyu muryango wanze kwishora mu mushinga wewe na Joseph Kabila nk'uko bitangazwa na media Kongo Kadomoneke. Christian Mwanda yatangarije aho zari umukuru w'igihugu ati Ensemble pour la République ntabwo ari wago igomba gukurikira locomotive. Aya magambo yemeza ko hakiri umwuka mubi hagati ya Katumbi na Kabila nubwo ari icyizere cy'ubwiyunge. Amakimbirane yavutse hagati ya Katumbi na Kabila hagati ya 2016 na 2018 igihe Katumbi yabuzwaga guhatanira umwanya wa perezida. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika twashinzwe umutekano muri Uganda bari kurwa iperereza ku gitero cyagabwe muri kirere rwo kuwa gatandatu ku kiciro cya polisi kiri mu karere ka Kasese, aho abantu bitwaje intwaro barimo n'abari bafite imihoro bateye icyo kigo barasa ndetse batwika inzu imwe y'abapolisi. Nk'uko byatangajwe na New Vision ivuga ko abagizi ba nabi 4 barashwe bahita bitaba Imana, abandi barakomereka, 5 bafatwa n'inzego z'umutekano bakiri bazima. Iperereza ryakomeje kugira ngo menyekane aho abantu bakomoka n'impamvu iki gitero cyagabwe ku kigo cya polisi. Umuvugizi wa polisi ya Uganda yatangaje ati turemeza ko abayitero ku kigo cyacu cya polisi kiri muri Kasese abakeka 4 barashwe bahita bapfa, abandi 5 bafashwe kandi barimo kubazwa. Iperereza rirakomeje. Uretse ibyo mu kirere rw'uyu munsi humvikanye urusaku rw'amasasu muri bundi buryo ahagana mu birometero 100 uvuye muri Kasese, aho inzego z'umutekano zavuze ko ari abateye bakeka kuba baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu basirikare yavuze ati twese dukaze ingamba z'umutekano kandi turi kugerageza guhangana n'iki gitero mu buryo bwihuse. Ibitero byombi byongeye guteza ubwoba mu baturage baturiye imbibi z'uburengerazuba bwa Uganda aheruka kugabwa ibitero byinshi n'umutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo polisi itaremeza ko ibitero bifitanye isano n'uyu mutwe, uburyo byakozwe mu gihe kimwe no mu turere dutandukanye ngo burerekane uburyo busanzwe bukoreshwa na ADF mu bitero byayo bya kera.